السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jari niya mga maastay manghud na mo aagam Islam o asin kapudji pa Allah subhanahu wa ta'ala iban salawat iban salam pakalasahan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala alam kitab niya mahamulya nagdaak ka to taniusin papahinangon sinhinang marayaw. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Paghinang kamu sinhinang marayaw, ba't daman kamu hasupaya magparuntungan sinsulgat yata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi hahayatin inasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in papahinangon kita niyo sinhinang marayaw. In hinang marayaw lando tuudin taod niya. Deng hamanga hinang marayaw amin piyang dakan ka to tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala amunain magtunay sin hajat sing pagkahinatumano siya. Akar na inkabuhi sin mano siya bukon nagsasali-sali ing kahalan na to. Aon din ka to masanyang aon din ka to isabkyukugdan sin aramala. Nenhak sin pagkahimuslim papagkahinya muslim apabila kugdanan sin aramala atawakan hajat paginhawabaran atawakan paahli sinambuk tay mangud niya muslim hak sing tay mangud niya muslim in subay niya tabangon apabila in siya yaon yon alom kamu kahamong hayaan. Akarna in pagtunay sing hajat sin pagkahinatong manusia sa laggo-laggo pakaradyaan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai siabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadith niya ahabbun nasi ila Allah ta'ala an anfa'uhum linnas. In salasala-sana manusia kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahadarat niya amunay mga manusia makarihil sila kamumpaatan papagkahin nila manusia. Uno-uno na kamumpaatan sibo da manahot atawakan maaslag sibo da mataod diban sin tiyo-tiyo in sila yan kalalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Ibanin sa sarayaw-rayaw na parakala kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing mga amal hinang sin ipon niya amunain amunain kakuyakan
itagbak niya palong pangatayan sing pagkahinya Muslim. Amo na mano siya, masub magpakuyag papagkahinya Muslim, in sila yan, in hinang nila yan, hinang mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinang dirihilan darajat sin Allah subhanahu wa ta'ala, aw takshifu anhu kurbah, atawakan iigon niya dahing hatay mangod niya Muslim, in kasusahan niya, aw taqdi anhu dayna, atawakan tabangan niya pagkahinya Muslim, magbayad sin utang niya. Aming pagkahinya Muslim, napangkat na kahiluin utang, ang panakyatabangan, inhinang niya yatulan tuod sa laggo-laggo darajat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw tatrudu anhu ju'a, atawakan mapalayo niya dahing pagkahinya Muslim, in hapdi, amuin siya sandalan sing pagkahinya Muslim. Wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid syahra. Tan tutuod lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in manawa ko sarata sing tay manggod ko Muslim, karna tumunay sinhajat niya marikako, labitud yato kanungnungan ko, labitud yato mahal ka ko, dahil sin mag-i'tikaf ako masjid ko ini, nami Masjid Nabawi. Hang kabulan, kaingatan natura bang biyarin in halga, sing pag-i'tikaf, in makasambayang sadya kao, a masjid si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in karayawan niya, lawi pa marayaw, dahil sing nakasambahayang kau, hanggat hangi usambahayang hadukaing masjid, wat malengkan ha Masjid al-Haram. Sabi niya to, dakula isab karayawan, imma dauhat mo, dahil kapag sambahayang mo, ha Masjid Nabawi, bang ko nakasambahayang ha Masjid al-Haram. Na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piatarang niya kato yung mga parakala ini, in pagtabang, papagkahinato Muslim, lando tod, subay hinangon sing tiap-tiap siyulakan ding kato tanyo. Akarna, in pagtunay sin hajat sing pagkahinato Muslim, in siyani ding mga sipat sin mga kanabihan. Amin wajib na to upihan. Sipat sing mga kanabihan, pangaddatan nila. Amin tumawang papagkahinila mano siya. Ari nakita ni magpalayo, sin upamahan. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin nabi kanungnungan taniyo. Awakto pa siya wayroon panahinang nabi, nagdasin risala, naugday ng Allah subhanahu wa ta'ala, in siya asal na kya sa sakupan, sintaw halaw sinkaw man niya, in siya mala sa magkampong, mala sa magbakay, imatabang, ang mga kasisigpitan, nag-uusaha sinusaha halal. Awak tuman siya, karatungan na sin, risala sin Allah subhanahu wa ta'ala, aming panagnaan, nimaog kanya in wahi, agar al-Hira, aming pagkatun sing maghahadji, aming bud Jabalun Nur, in pakaradyan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman yan landutud kiblaan siya. Sampay nakahuna-huna siya, in Jibril alaihi salam may malaikat, nagdamaw sin wahikan niya, nakahuna-huna siya, amuin puhingaon siya, sabsin, wayron niya to kaya sa sako paninhal yato, minhal makainu-inu, hal nakabidda, dahil sin hal aming pagkabiyaksahan niya. Hawak to siya pinaukan wahi. Kanda nakabalikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pabay niya, in siya diyara magsingbuka. Tampilin na niya pa asawa niya hi Khadija
radhiyallahu ta'ala anha, zammiluni, zammiluni. Niya lukuwin niyo ako, lukuwin niyo ako. Tabsing buka niya. Naunin arikan niya sin asawa niya. Inarikan niya sin asawa niya. Wallahi ma yukhzika Allahu abada. Sapahan ko ya Muhammad, bana ko kalasahan. Tan tutuod di kau hinaon sin Allah subhanahu wa ta'ala salama-lama. Ayaw ko muka. Wayroon mamuhinga kay mutawrin di alam sin Makkah. Mayta. Innaka latasilur rahim. Sabi ni kau, manunugpat kau sing kasila sa pamanga kampung mo. Hauno-uno pakaradyaan, siyusugpat ming kasila sa pakampung mo. Watasdukul hadith. Iba ni ikaw, wala pa ko kasakupan. Nagputing pamano siya. Nagsasabon na sa ko sing himumungan mo. Watahminul kal. Iba ni ikaw, timatawang sa mga tao malamma. Ang mga anak yatim. Ang mga tao aming kabubugatan, hapagdasin family nila. Yatabangan mo yat nukatan. Wataksibul ma'dum. Iba ni ikaw, nag-uusaha. Imalawag. Napaka. Habukun sa jabihat, malawag ko napaka, sampay kialawakan mo napaka yaon, ipag napaka mo ang mga sila malamma, ang mga sila miskin, ang mga sila balhajat, watakfid daif, iba ni ikaw, maghuhulmat kausin mga bisita. Watu'inu ala nawaibil haq, iba ni ikaw, timatabang, ang mga tao kikugdan sin musiba. Ayaw ko mabuka. Bana ko kalasahan, inaw mamuhinga kay mo tao. Sa uwing kataan mga sipat, siyabot sin asawa niya ini, Khadija, mga sipat ini sipat sing tao marayaw. Kandalong sing mga ulama, mga sipat, amin nasabot tayo ni, amin sipat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na sipat sing tao magtatawang pamano siya. Naapabila ko, mawaya ko, mapalihala, inkabuhi muriha dunya. Ibang paadlaw akhirat, applyan mga sipat ini, wayrong makuntara mo. Intao uyong katawa kay mo. Intao marayaw sa dyan sa sabutan kay mo. Sabsing pangaddatan, yupiham mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pamparakala, pagtunay sinhadjat, sing pagkahinatumanos siya, nabahaki siya nagdua. Ang pagtunay sinhajat sing pagkahinatumano siya, wajib sing syara. Aw ni sa pagtunay sinhajat sing pagkahinatumano siya, insyasyon na tsadyasin, agama na to. Imparakala amin wajib, kato taniyo sin agama, apalihalan sing pagtunay sing hajat sing pagkahinatumano siya, amo na yung pagtunay na to sing zakat sin alta na to. Pagtunay na to sing zakat, amin wajib, kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibuda, zakat sin alta, atawakan zakat, zakatul fitr, habulan Ramadan, inyat to din mga wajib, kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya Muhammad, kawa kau dahing mga pangalta sin ummat mo bilang sarak ka ay maksud sing sadaka rendi amo ni zakat sing pangaltaan tutahhiruhum manutsihikan nila dahing haka lummi sin mga pardusahan nila wa tuzakkihim biha ibang mga katising darajat nila, padarajat sing mga sila nag-iikhlas sa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna, impagzakat sin alta, amin wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, insiyay ni dahing mga rukun sin agama Islam. Apabila,
myungkir, wala kiyaharad, piyang himuting sinambuk Muslim, in pakaradyaan ini, tan tutud mahinang sabab ikakuha niya rin agama Islam. Akahalga, sing pagzakat amin wajib kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga silamuin ang pangalta nila, intanda sin halga niya, ya daplin sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagzakat, iban sing sa lagu-lagu na ibadat, amo na in pagsambahayang. Akamatauran ayat alam sing Quran mahamul ya, indua parakala ini di siya mabutas. Apabila siya bangkilon sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam sing Quran, amo na in pagsambahayang, iban sing pagzakat, sing pangartaan. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Patindukan niyo yung sambahayang. Sambahayang 5 waktu, ayaw ka umalipara. Ibang pagtunay ka mo sing zakat, sing pangartaan niyo, apabila mahut na yung waktu niya. Ibang tupungan gyanta sin syara. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Iban uno-uno, inkatukbal niyo, paginhawabaran niyo, amuin hasabab hikasalamat sing ginhawabaran niyo, daing naman ang mga hinang karayawan, inyat to di malawa. Ingkataan sin nahinang natutan niyo ibadat, inyat to di malawa, tajiduhu inda Allah. Kakitaan tanyo, intong bas sing mga kakahinang natutan nyo, pagsambahayang nato, in pagzakat nato, iwan in paginang nato sing hinang karayawan, akakaus-gausan sing ginhawabaran nato inyat to, intong bas niya ka baakan nato, ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah bima ta'maluna basir. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, sangat nakakakita, sangat nakajadjaka, nakakikita singkatan hihinang nato. Wayrum malipwas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinikaruan niya parbahagian sing pagtukbal, pagtunay sin hajat sing pagkahinato. Manus siya pagkahinato Muslim, amo na isyunnat sin agama nato. Amo na yung pagsarakka. Aming pagsarakka syunnat sin agama. Apabila ang ko labi-labihan pangalta mo, di day sabi ka mo darat paginhawabaran mo, ibang paahli kalwalga mo, nadiyaak ka magsarak kasin, Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piatarang niya kato taniyo, impakaradyaan, bukon sadya, inkya wajib kato taniyo, at tungod sing pagtukbal, sing zakat, amin zakat wajib sadya. Bat maling kanaon day sab mapuas sing zakat, amin syunnat kato tanyo sin agama, amin ikataas sing darajat tanyo, Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pagsarak kasing pangaltaan. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil mali lahaqqan siwa zakah. Bunal tuod aon ha pangalta, hak pa mga sila balhajat, mapuas sing zakat. Amo na yung sarak kamin pagkabiyaksahan na tutaniyo. Thumma tala qawlallahi ta'ala, ang pabiyasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyasunuran, in hadis yato sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon imanos siya, amuin timutunay sing pagsambahayang niya, amin tumudyo na sadya, pasadlupan, ibang pasubangan,
di na magpikilan bang unutuodin wajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod imano siya biadto sila na tao amuin, tao naghihinang sinhinang marayaw. Di na magpikilan. Uminang na siya sing parakala, misan nakasulang hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, basta sila nakahinang sing parakala yaon, mamarahin na kanila yatto. Sila na yung tao amuin naghinang sing hinang marayaw. Bukon biat tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin nalbir, bat malaing kanin tawa mo yung naghihinang singhinang mattan, naghihinang singhinang marayaw mattan, man amana billahi wal yawmil akhir. Amo na yung mga sila nag-iiman, nangangakad pa Allah subhanahu wa ta'ala sing mattan pangakad, wal yawmil akhir, iman sinaadlaw akhirat, wal malaika, iman nagkakahakad sinaon malaikat, wal kitab, iman sing kakitab-kitab ang piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal nabiyyin, iman nagkakahakad ang mga kanabihan, piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin, wa banas sabili was sa'ilina fil riqab. Iman sing mga manusia, amuin, nagdirihil, sarak kasing pangalta nila, hatulos ikhlas, sing pangatayan nila. Kansiyo, pa mga kampung kalwalka nila. Timutukbal sila sing sarakka. Timatawang sila, hahajat sing mga kampung nila. Walyatama, iwan sinhajat sing mga sila amuin wayron na maas. Wal masakin, iwan sinhajat sing mga sila miskin. Wabanas sabil, iwan dimirihil. Timutunay, timatawang, hajat sing mga silami magtutulak-tulak, amin wayroon na alta nakapin, habulsa nila, wasailin, iban timatawang ang mga tao amuin, mga ngayo-ngayo, wafir riqab, iban ang mga tao amuin, nasasaggaw, hawak to pagbunuan, nasasaggaw sing mga satro, amuin mabaya nila, ipalukat, ng mga Muslim, hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagtipunon nila yung alta nila supaya sa jamalukat yung mga tao yato na saggaw. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Iban sing mga sila nagpapatindog sing sambahayang 5 waktu. Iban nagtutunay sing zakat nila. Aayatin ipiatarang katutan yung sinallahu subhanahu wa ta'ala bang isim pagyan ng tao marayaw. Tao ang minhimihinang sing karayawan. Niya makad sing pardakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabot din di yung pagtunay sing zakat. Iban sing pagtunay sin sarak ka amisyon nat sinarama, doon na ka, pamilya niya, kampung niya, miskin, at mga ngayo amuin, mayroon na, ababon niya duwaing ba't maring ka namuin, asupaya sa siya makakaon, makainom, makikarihil niya, hajat sing pamilya niya, amin mayroon na ababon niya usaha duwaing, yung mga sila ito patut tatabangan, sintiap-tiap Muslim amin yaon halawm hamong haya. Ang paindarajat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot ang mga sila amuin magtutunay sin hajat sing pagkahinila manusia aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihat wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Bunal tuod parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga manusia, amuin, nag-iiman sin iman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban siya sartaan nila sin hinang ammal marayaw, wa aqamus salah, iban nagsasampahayang sin, nagpapatindog sila sing sambahayang, iban nagtutunay sila sing zakat nila, amin wajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila inigandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ado akhirat, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Dilan sila sing salaggo-laggo. Pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat tiyataw sin Allah subhanahu wa ta'ala hadarat niya. Wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Iban apabila sila datungan na dagpakan na sing kamatay. Tumaykod na rin ang mga ahli nila. Tumaykod na rin diha dunya. Wala khawfun 'alayhim. Wayroon na kabugaan nila. Wayroon na kabugaan nila.
amuin daragpakan nila adlaw akhirat. Wala hum yahzanun. Damikyan wayron nakasusahan nila, sin parakala aming kiyawin nila. Apabila nila nahinang in parakala yatto. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabbot niya, in kahalgaan, sin pagnapakasing arta, akabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan. Wayroon, day nga mga adlawan, amuin mahinatan, abutan mahinat, intiap-tiap ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw yan, buat maling kanaon sadya, numaog dua malaikat. Unin hinang sing dua malaikat ini. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Inhinang sin dua malaikat ini, mamungin tiap-tiap hambuk din kanila. Mamungin hambuk din kanila, ya Allah, dumua. Dihili, in manusya magnanapaka, sing pangarta nila, sibu dawiyajib kanila, iwan siyunat kanila, dihili sila ganti, sin alta piagnapaka nila yaon. Kandawang kita, kamaumuha magpakasakop kita manusya, amin maso magburiraya sin alta niya, maino-ino kita, bang maitain siya yaon, magsusungin kusog niya, magburiraya sin alta niya, gaman na magtataod. Nayaw ko maino-ino, yan dua asin malaikat kanya. Damik yan mamungin ang buhok malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, dihiliin tao amoy maikot, magtunay sin wajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtunay sin wajib kanya pangalta niya, di magsasakat sin pangalta niya, min wajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, talapa, kalugian. Kanda kita makasakop day sa manusya. Misang payaw alta nabud na kanya, sumakuha wayroon damuin kasanyangan sing pangatayan niya. Misang pasbiyari ni sanyang, sing kabuhin niya diha dun niya, sawab sing taod sing alta niya, wayroon da satisfaction along pangatayan niya. Yung pangatud niya sin mataud tiyo-tiyo da. Ninyan, resulta sa sing dua asing malaikat. Kanda subay kita ni magpatilipon ang mga parakala ini. Hadis pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabbot niya, inna sadaqa la tudfi'u ghadabar rabb. In pagsarak kasing pangalta. Sibu, de wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sing sunnat niya, inyan makapung sing dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga dusa na hinang nato. Wa tadfa'u mitatassu awissu. Iban makapaig, makapalayo sing kamatay mangi. Makapalayo sing kamatay mangi. Ahadis pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah. Ubati niyo im mga nasasakit niyo sing labay ha pagsarak ka. Ay maksud pagsarak ka kamuhangaan sin tao amin nasasakit. Asupaya haniyat niyo, asupaya siya kaulian ibang karwahan sin tao kasarakahan niyo. Ning mga parakala ini amin nagkasagbot ta, insiya ini piyagmarayaw tod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban diya kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sing rasul niya, subay hipatunay, tabangan intao barhajat, asupaya raman, magparuntungan kita niyo, dunya akhirat. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فيا عباد الله
ittaqullaha haqqa tuqatih, faqad faza al-muttaqun. Mauli mga palanggungan na mo kama Islam, mga maastay manguda kama Islam, impakaradyaan sing pagtunay, sinhadyat sing pagkahinato tanyo manusya, pagkahinato Muslim, sa laggo-laggo pakaradyaan. Sumakuha, bangin tatab sing pangatayan na to, atawakan kahalan na to, di kita niyo makakaus, na ayaw kita niyo masusa. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala wan rasul niya, piyaluhay ka to taniyong pakaradyaan. Impagsarak ka bukong sa diyaalta, impagsarak ka kabaakan mo hakatan pakaradyaan, imagpaadil kaw, adwa nagkakalo, atawa ka makapagsulot mindwa nagkakalo, inya to bilang sinaka man na to, sarak ka. In manaw ko pa masjid, inya to bilang sinaka man na to, sarak ka. In mag-igkaw sing kamumulahan naraan, inya to hinang sarak ka sinaka man na to, bista sarak ka. In umuyong sadya kaw, papagkahimo manusya, papagkahimo Muslim, inya to hinang sarak ka. Sampay, insiyum mo paasawa mo, impaglang-kalangka mo paasawa mo, inyat tuhinang sinaka nato sarak ka, na mura-murahan, madawhat tanin mga pakaradyaan niyat to, iwan, madawhat tanin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw muliya, dumuha kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.